Skantelek tu seng seno hini kapang khatsomo ya payut mamsige bo sumibai jorakam tu seng isor chunom thedimi armik tu seng isor muse chumarbai bromai phe tungthu tino bakhe chi sen kot ma san halma re kapang voice mule ta khu angno kabomuni kaut mase abakhe bo 666 mark of the beast bat ma phi boni kot ma tuise tino bakhi sen kot ma chung san halma chung tena nadi boni kot mona tuye khou thambai kano kabo ha bo 66 ba et ma phi boni kot mona tuye bidus tamgradi are ano khou thambai kabo ha elmi tinyo chung sale male bo 666 irzado pur tham thaido bo bat ma phi ke mark of the beast bat ma phi boni kot mona chung tuye sale ma chung tena res kang thero chung shit male ang clear khim chu tu bo 666 let ma nai chung tong dra kya ho chung sikhu ma yakko simai ko tong dra kya ho siakko ma nai chung samaya mami sige chung thema chung se male Antichrist baihkhouh yakko Antichrist reveal yakko bong baihkhouh pu se bo 666 let ma nai ambo se baihkhouh nai akama thopia chung se ma John phono bo 666 let ma nai mo detail ke clear ke sakhune mom thema chung ya yermi chung samaya bo 666 let ma nai erjado kurtham khaidu ma nambale ma nai chung pya bo chung sikhu ma ya bo chung se male chung buddhist wano ni chung idea chung romai yermi chung se male je somoyo bo Antichrist reveal unai apu se abo 666 phono baihkhouh nai thari chung bible kautano chung pore chung thalgana Cruz plamom sung chik thamani tang chi don che tang chi chai abo moima abo deinu step tor chanai chaya sling by sling uya jotono yagro ungpho palo ungpho marka rio ni ma kha are khe abo marka kroi brole kya pho paini phalni maya abo marka khe abo moimani mung are akhebu abo moima mungni lekha thai gona lemo tukepung bob thai se nuno bichie naidi hingtungu je bichnai brule abo moimani tukepung thaino chungye latho abuni tukepung thaike rjado kurtham thaidu mase ediro chung thema chung simalek mansige ro chung mayu marka kroi brule ake paini phalni khimia onese adisa emi ro chung simalek manke banking system by ake business base chung problemum thema ro chung banking system by problemum bone kot mo ho chung ye got chung sanhal ma chung na ake trek ake boro chung sikot ma bo tang chis ni ma chung english bible app chung koran chung ke mayu mung tham thema chung lu mu hamalet mai sike mark of the beast markani thema chung u ake knui ma ke bu name of the beast ari chung mayu mung nim thema chung mayu ke thama ke bu number of his name number na chung lu buri ke se mung tham thema chung lu bone kot mo te pho chung go chung sanhal ma chung ris kang thero chung se male ake phun chi se bo 66 let ma nai bo 666 let ma nai ake phun chi se phong ko mo bai ake chong ko mon themaro chung lu khu bo 666 na te se bangma bro no the phaye samum themaro chung nu 64 edio roman empire se nero ke sam no se Antichrist ya pun bro bagi sa bule 666 se ari se apun bro bagi sa ablet mai sikem bo nero ke bang ma christian khat ni ram thim se yen mo panda se bule Antichrist nai ari se apun bro ke chung yo age phung yo abom thima ra kuno chung phung tum thema chung bo nero le Antichrist so ya akha pa ke chung nu khu piu adopt Hitler buno kuno apun saw ni bro bagi ye buno Antichrist ari ye big sapu Moses 666 se ari se apo bro saw mami sike bungpho bang ma judi ro no bung thim se yana panda se buno kono Antichrist unai ari se apo bro ba ke chung pro mama ake phung pro mom thimaro bo se chung se ma adopt Hitler po Antichrist ne aka ma thopia chung no bo Barack Obama no phase buri khino sao bule Antichrist se bule 666 se ari se bo Barack Obama bo American ex president of no budi sa e budi ke se tai sia pon ti se bo 666 no to ek bang ma calculation ki e bro ro ke thi phai sao bo sa bo zotro le buim thima ni ma no chung lu ko akama thopia chung se ma barcode baihkhouh ha
alam phu baihkhouh singke 1973 se barcode baihkhouh ablet mai sike universal product code se pai phalke mani le larek man themo se apno use ki nade abono tuye bible prophecy scholar le sau brau sangin ne mi abo barcode no pulen a barcode nim tung tung ni mana brau hiu aboke guide bar hiu akhe chama jana ke bu central guide bar akhe jang bai ching thona ke bu guide bar abo guide bar no numerical value beke tui khaine asingke able 666 be ko 666 be ko no ku e abono ku no tuye apuni bible prophecy scholar le sa bo 666 le bo barcode ni se bai ko hale ani se brau le sa akhe brau sau bo barcode se bron sakawo khapalong phuthu akhe yo phuthu riyo nisi government beke sarkar beke se aba barcode jo tono riyo nisi ani se apuni sauni bible prophecy scholar le sa bo chung no ko toneng ton beka bo sang bi tha mami sike bro na aba barcode riyo ya khapalong phuthu akhe yo phuthu aba barcode riyo ya alen thang sa ke chung no phi ha bo barcode ko mark of the beast umum thema ke chung no ku ya e bori ke tai sia phang chio bible prophecy scholar kono chung prom thema ro chung khama thok phia internet baihkhouh phia www bodi ke tham w baihkhouh phia internet abono tuye bo www no hebrew khor thebe ke tui khlene sike va sekle w le hebrew khor thebe tui khlene ke va se abo va ni numerical value let mai sike 6 se e bodi ke 666 abo www 66 ke tham ma baihkhouh mo no phia bo no tuye bible scholar apna sa phia internet dio se bo 666 le baihkhouh hale mark of the beast le bo internet di se baihkhouh adin se ahun so po bible scholar prophecy scholar apna sa bo se abo ho chung no ku ne nadi bo 66 bo www male 3 individual 6 mo so ne separate 66 mo chung bo se john samale irjado kur tham phaidu si ne 666 se separate ke 66 mom themaya yer ne ro chung sikhu mayu bo www le mark of the beast hoya 666 hoya bla e bodi ke chung ko akai abo to phia bot askalo se RFID chip bai ko radio frequency identification se abule mairung ko ba chu stick system o akai abule lithium battery da mo se bro nim sawo da ha singke abo bung sang se charge ne bro ni tongmo tong thamo hit bai se bung sang sa battery charge ne real battery ko slai na ya abdige scientist service na se ablet mai sike chini jo to ni personal identification ase tum payo ablet mat mai sike fingerprint eye screen driver license number social security number blood group passport identification bank account detail bisawni snimungma aketre abo jo to abo RFID chip ase tum payo akama thopia chung set ma abo jebro RFID chips lane ro le tele cash tu ni nang sia rang tu ni nang sia credit card debit card pho tu ni nang sia mami sike abo RFID chips dia se rang no transaction ni ha rang no relay la le ke khimom khima ke u tha e bono tu se bible scholar ko sa bo 666 le bo RFID chips dia se baihkhouh hale ade se ya tak bang ma bro le sa ni chung se ma bo RFID chip for 666 buiso da ha chung samaya chunglek market nai sike chungle wait and watch chungle nai sima tung ran si chungle nai hi ma tung ran si bu future ro RFID chip de buimani 666 unha chung samaya bo chunglek market nai chungle nai si tung ran si akhira chung sian ma tempo chung sale ha bo mark of the beast le ma bai kunglai tung sike banking system by ke business be je kun ma chu cashless society digital money by se kun le ma chu pai phal be thak bo ni si ri chu ba le ka tang kya chu ko na jisu christ wa sau bong finance kalet ma nai abone kot ma jisu christ wa sau chu le ka tang chu ko le kana lom chung su chis ni tang khol phe chen che tang khol phe chi abudai lutani sawo pho
chalayo nunglayo pailayo phalayo bro phang kailayo ake no tanglayo abudai nom nu subsla niyo phaimoni salopo nai adiro chung mamai jisu kristo le kya hin sri tumche kau phain sulai sa tumche nu subsala phai mamai jisu kristo buddha pinima phai ko lutan so mudi sungnai lutan so ot maung se chung mayu ne chalayo nunglayo ake pailayo phalayo pai phal khemuma banking system ake business bathak bawi thamse ambo le lalai kima bathak bawi thamse e miro chung se mane di arbo chung clear ke chung nuko John phobo kot panos atu jebro abo markano ya o phungthu ake pala phungthu jebro layar le pai phal khini maya ade banking system by se chung problem ma chung bo mar of the beast le banking system ake business by se chung problem ma chung e ram chung ake chung wai su na to bo banking system le to chung ko to ne cashless society individual money nu me marang le to chole to mun theman credit card by the own debit card by the own pai phala chung klai ma khinu ni jora su pai thamchi ekhama thopia chung nu bangma desho se cashless pai to ha abla tukti desho si ke Sweden le cashless society se brale ya cho la ha akhama thopia Netherlands phuno dang thipuno cashless chung pai to ha ake America phuno cashless pura purko ma lama ko host kam ne to e abdike tre desho ko cashless ko bonus kam ne to ha el mi chung si malak ma di future ro cashless bo rang le kroi thane si bo le khani rang le kroi thane si jebro abo marka bai se pai phal mu ni jora ni thane si abo mani hints le to chung clear ke chung no so tung sa future le rang kroi thane si to bo char ke wan si le na to for rang le chole yang to mun jura ni to credit card by the debit card by the ne abdike se bro business kheme mo jora ni thams minute second by se tre ka ni econo tre ka econo rang transfer ke transaction to ni ne e bodi ke se future of tre abdike no bol ni se jebro abo mar of the business mar kala nai browse abdike pai pa ma jora ma to kama thopia ra chung tre sipet mala tang chis nyo chopor ka chung ne aro chung mung pham u ablet mai se ke mark of the beast markani out maro chung ko to aro jebro marka muimani marka la nai ero chung sen ma abo RFID chis to bai ku mo po abon po marka bin sule u x mark abi munule x mark arje elmi cho chung sen ne di budi khno future po abo marka mala phisi jo to bru se ya phung thu ke palo phung thu abo marka ma se aketre ka ke chung u name of the beast abo umung bai se pai phal kini si abo umung kriya si ke pai phal khimi oni si e me chung ar ke wai su na to banking system de chung na chi u na bangma dan dan ni bank ro ko apps na mane umung sna ha ake bangma mobile app de ong ake banking app de ong abdu umung bai ti se rang transfer kini transaction chung kini e budi ki chung nu ko to thau su pu le pai thom ne jura le budi ki se mung ro bai khe bro rang milai la le ke khimi mun jura ni si abo marka abo mark of the beast ni abo marka bai ki se abo mung bai ki se bro do rilai ralai ki ni si abo nim thema se chung nu kho to kama thok phia chung te nu phiu number office name hu na number bai ke bro do rilai la lai ki ni si to char ke wai su na ATM card de ong debit card de ong number bai si ne Junus dia obo se chor hwai su na number bai si ne tha junu bi sibok songol ni aadhaar number ni account number buri si ne buri ki se bro number bai si ne abo number bai se la lai ki number mani su bai tham se emi chor hwai su na buri ki se ne bro no si ni number bai si abo number bai se bro de la lai ki emi future lo tre budi mak bonus si Antichrist su bai pule tre budi mak bonus si rang kroi thane si cashless thane si ya budi ki se bro ro number of ke mark of the beast bai ke bro la ke mun chora su si emi chung si ole pa di future ole bo mark of the beast bo 666 lek mai ko mo chung no si ke banking system bai ak business bai se chung kun thema chung
akama to pera chung trace ma bari nang thum thimasi bo banking system ake business bai kongle ma chu ya bo 666 le ye chung ar wai su nam bo 666 de mark of the beast he banking system bai ake business bai kongle mo to asike numi chu se isra su gi sam ne bo baim thini chu se ne bo rilai lalai rang rilai lalai kimu ba baim thin chu se ne bo baim thi bai ke chu bo 666 no la ye chu se isra chu na su gi sam thima pre ne baim thi si ba chi spiritual law effect mu ma chi spiritual law hamyama thima panda se chu se isra chu na gi sa जब 66 ला सिके 666 न चोला सिके जुसे इसर गिसा ये होल कुंडु खुसिमो डाइरेक्ट बनल बिचार किया डाइरेक्ट से बनल नरो कोसे हो कुंडु से होल मासा सो से खुसिने आर के से जुसे इसर साउ आर के से अब जब 66 लाइन न जुसे इसर गिसा यार मी बैंकिंग सिस्टम बाके बिजनेस बचो कुलमम थिमाया हमरो जो बाइबल पढके छु मयो जुसे इसर जेब्रो खाथिन रको बुको मार्का दिमो छु मोर दिमो छु पालो देदाबो जुसे इसर marka rimo more remolek maisige spiritual he kun mom thimasi e abdike chung ma bo shaitani number 4 bomber of the beast for 666 for in spiritual lock kun mom thimas na je bro abo 666 no nele shaitan he kun mom thimas ni si in spiritual lock hamemam thima baihkhouh ni si ari mi chung si ona de ta opera ka chung wai su na je bro shaitanism shaitana puse tunole brole marka lau bole mark which is smart ari se brole jebro shaitana pusinole brole markari abo markari mulat mai sike angla shaitana ya phai ha shaitana ai thi ha singe no thola pemi ha ari ye sakhumun thimasa abo markale abdi se shaitanism ro to brole marka lau emi chongwai su thelek ma jebro abo 666 lanile shaitan bake direct kumum thimas ne amna chongno paithobuni jorale one world order su phisi abo one world order singono one world religion su phini ya dharma su phisi yani chung simade bo kya religion abo religion timu mam thima dio se bo 666 la mam thima su phisi shaitana klai khlumun thema dio se shaitana pusimun thema dio se abo 666 ba mark of the beast la mam thima se yani ro chung simanak ma kinade cashless society chok kole moya timba chini spiritual law chini phola pho shaitan no pusimun thima se chung si shaitan no klai khumuma shaitan no pusimun thima se emro chung bible purke chung strike mayo jebro abo mark of the beast ni marka nolane bole no ro ko pusimun jora so ne bible ko ka ka chopur na first problem song suchi brini tas kun je tang chisa abo ni ketre ke ha abo thama angel abo bro deino khorang torma ke blingding saklai ha bodeng kau saye je kya su abo muima bai abo ni kayano puse singke ake bini pa ongpo ari akebu bia ongpo marka mayo singke bungpho se iso ni ging kuri tui dalo yo muma nungsonai ake abo bungle abo angel tharau bai abo bera sani buskang ose hor bai hor masa su bai ke kosla rionai ake abo brauno kosla riomo hor khuse jonom o thomo pure ke kasaye tununai bodeng ke se abo muima bai abuni kaya no kusenai ake jebro ni abo mungni marka mainele salpo horpo kosla maimo thaucho proima ke matunai idro chung puraga chung slai ki mane jebro muimano pusenai kayano pusinai ake palo pongtho ake ya pongtho abo marka no lanai abraule hor kundu hor masu se thokbo prima hor dungo se brole khuisi hene si yermi chung simadi future le abo 666 le banking system fa kulmonam themangnai business ba fa kulmon themangnai ake ma thobya shaitan no pusimoma chini spiritual effect muma thema ko unis yermi chung sima sathokmo kaut malek ma chudi abo 666 le chung maune chung ton ra chung kya bo sime abo jado kur tham phaidu male mangnai ton ra kya bo same timba chung budi ki sona he chung tum somayu business ake banking system ko nai ake ma to kya spiritual ko hamiam thema ni si
Satan klai khmuma Satan marka nisiabo jebro Satan pusenai bralabo marka malanisi e abdi khmon jura su phainai emi chung si male panadi chung khathoinai le chung treat makre bo 666 le chung treat makre mami singke bo 666 su phaya khon skangse chung khathoinai le ret chak hitna nasi emi chine as hamato abo bosis nima hamema the Great Tribulation Period abon siwa se bo 666 le bai kunai emi nung bai ase buimai khathai to ase tui ko mani ro le chung treat makre abo hamyama sal su finish kangse chumole rep sar ke chumole drug moment ne amono John po Antichrist spot aga 666 lek maknai chuno satom ya detail ke satom ya mami chung Christian chung khathre chung sitre hon ya ba chung chibo panda ya ba yelm se John po abuni kaut pano detail ke Bible chung ya chung sabra chung detail ke sine nami tu singke John sathna sine Antichrist spot abo 666 let ma John po chung detail ke sathna bo bung saya ablet mai se chung sie ne bo chung treat ne phon ya mami abuni skang se chung le re char na si ermi na chine asa keu tuna bagi son pat patun thatni selmo ko thmoi chamni tu so chung sabot ta tu